Kublai pas khabasuk epi baro naka DBMN TV. Niwan rasha pi ki khubor niam jaga jella jaga tayo baningkong jo ubna iaiong arhajar arphulai. Kimat kiba kongsan hakani ka tayo baladep kilong. Penlong paskha ki parish bapher. Sedang KM biang kasyar paskha habun ki jaka. Lapelat patba ekakot i Dr. Chan Niki Sayu. Ban dap prasnem ka CMC New Hill Lat Thalabo. Teman-teman ni page ki khubor ki bakhamria. Kapet miet paskha hadian ka jingyap jong jisu lapan long hajan baro ki jaka jong ka balang. Ka DBMN TV kelas sakhi ka jingpet ngor paskha hamau nyangla nyomer apa Shillong haka miet pratarik iaiong arhajar arphulai hakaba ya ka lenyam lapan mentari Vicar General Reverend Richard Majau. Shwaka mas ban rakhi ek jing mi pat jisu lapan long ya ka jingya tho shong kurim joki khandai jur bat ka jing ai baptisma ya saupusan ngot ki khulung. To pelang to kur ini baptisma to pelang ni jing mat cepat katu dan ni jing ni yang pasca tapi kelai ko kom terkat joli naga Indonesia bahasa naga bahasa Indonesia to lam ini aku itu sendiri Ukresula jab kaburam ka pendap yapi ka jingdom kalaja jendo junam tu syat menkuk me balang turisada kaburam meneng unang penem balami pat uteng syan halor jongpi tu kani kajakakan sawada kajingman Utrai undan rengkat bat pi wailang rengkat bat pilu tu kentil ya laki dolot ye kentil ya kisah tungin ayo utrai jing kusam lapas ka balang ka mo kapornan lapas ka mo kamtam menta pilio sundam ya jing lapas ka jong pi ile sibon sa sistem ya baro ka bele stom ka ne menengi yola ban mbek ya shong ka shong man kandai jur kamde ka bakai dang don shu bat pinsa le agni gisni banang wat bat sabusan mo pio baptisma mane bat nangek kitu ki bala ya tho mane idon hangne kinsa priang sibet na kanega me khawai Maka nak kesnam kera sibet ngaladat kami kecil ni amjuni ngai ku boleh isa si kane ka ayam pas kha kan sane ha do ndru tayo no ba bahan ka bahniau ka dei sibenta jong ka pas khai kecil kiu jisu sapane bat ka ba prasenda hado pratayo gamot da hinang bat ka pentepas tenado si balang berpai ngelas dang ndru tayo ka South Ligis Nutrai, kaya kalajang, kanay nga porjing patin, kalagamot, panday yagi kendram, yagi baat mat, yagi batem pendap, long Porlen, National Highway, hindi man doon kendram, hagi jing let yung tijong hi, hang ne kawit, hang to katreo, hindi man doon punta, batreo, pendap, kabaat mat, sinaka National Highway, ang puisyo, kanay kalanti, pamday ban bakla, mano-manoro day ban bakla, kanay kalanti ba, ban let siya utra,
Nakata daw Pope Francis ukod dia kata synod haka synodality synodality kene tin synod wa tharai kene tin joki weipat kene tin kaba aslam ba haka balang sia kendit mentaken haka balang dagi hajar slam la pendon kam kene tin synod pinapet ke history balang daki hajar slam synod kamot kajinya kendolang kajinya yadlang sya kawai katong banum bakla nanti kata ketika synodality kamot ndai bandon mano basya isyabar haka balang ndai bandon kene balang de ka klok jongi tang mangi ki high five mangi ki bahe bahan mangi ki bade ki parlok ki klok no baro wat upam nong Kristen kan baro di banyak lentilang baro pada beriu haka perfect cenderang haka perfect ya wer lang banyak kene kan di na kata-kata ujung don kam ya lapte inde ban kala ba habya lapte kan te khamtan na ginuksa da ka tien ro nom benot ba ka ginuksa jo ujung imjongi bagi beriu nong isi tenak ini Kristen isi tenak itu Kristen isi tenak orang ba Kristen da pedyo we pa orang ba wong aku nong ko mau pilaya lap em Genre na kagi imar kongtong tak ibri bila ba nong ba kongtong nalalap ya di ba don beriu boong ba syong kalimo nga khem nong Kristen kamba manga banya pi kum tahu challenge orang ba kamba manga banya pi nong Kristen kamba manga tega hatula banong kunta na kata daw kam yalap kam de ban sakut kendia ru takinuk sabo ba kam tam ki men ki parajungi ibasa kama ban khem biang ya pi kare ka mission jong ni ka por paska ngale ka thong jungi lamda kunta long len ai ni jingle si tom jungi mo kamot ba jingem jungi ni dai ban phalang lambaga nuksa ba kala long ka kam yalap ba ka kam ban wa di belasa kama da ka jingi te kane ka mission jungi kane ka jingmot jong ni ka met ka jingmot jong ni ayom barakowai ngai ku blay ya pisa sisien ni osmo ki jing puli mata kasni ki bathau shaka to ka jing khat ya ki pa Israel ban mino nari Egypt ha ba ki la poi shatu lang daw Joseph ba poi shatu khun wei na ki khun jo Jacob wei khun ba he jo de Ruben barit de Benjamin wei na ki ba ble u pa wei kerpang ki la bishni ki wei ndrai da ka kampala la poi shari Egypt hang tu lalong penban beriu bakra ha ka por jo nganem sneo dan jimbam shu ka perthai ber koi ki phai khmat sia ka tagari ka DBMN TV kelayo shim bentaru ya ka jingpet miet paskha ha Divine Mercy Parish Umdang ha ka ba ipada rangba Irreverend Padar Cosmos Jerwa ilong inong penmenta ha ka te kamiet ha Parish Jowai pan la penmenta ipada rangba ipadar Hilarious Lamare ha ka te kamiet ki pa riungai Kristan ka Parish Jowai kila to ching mani da ka jing reu blai la sedang da ka jing kerkhu ya ka ding bat ya ki samtli ki jinglong jong ujisu Ya kicing mong jong u bakoi bat ki bakra buram ki to Chris utrai nyada yang ni bat undri khop yang ni Nata ngetebe ay mambati ngetebe kabakan grup sim nang ne anginyo dakajikmen bala pandam dakasur bajam kipai
ya ro yo ble yo mi ubangin yo i ki san ki ko ki pa jo pi for lo jo pi na ta ni ki ne ni fi shi ko ro ko da ta ta kana na kana ka je pe wa pas ka sta ka le je ni ka ko chi na sa me je sta ki ji pule nyam ta le ji pule ta ka na ko je ta sa na penjauhan kita belajar kisah lagi setelah asal terus kelebihan ini pakai apa sahaja kita jika jenisnya nado subscribe ponen hadu video subscribe sih yang kuat cenderung distro cenderung baca Jerusalem yang lagi selatan yang hari saat ini paling tapi yang nampak berbukti dan ayat tulis simbol Untuk ini, napaskan menjadi ikut ini pengon jauh ke pasca. Kayak ini kata kecil pengon pasca. Kecil kami nanti kecil apa kami yang kecil wan jisu, kecil pak jisu, kecil i kecil pak jisu. To aku pemkerja do ini pemkerja muslim. Dan aku ini kecil pengon apa lanjut? Apa Christmas? Apa pasca? Christmas, kalau sampai di kita, bergerak buat apa yang dari final dari situ bergerak. Pak kado, pada kapal dan santai. Tengah kapal semarang segi berdua jemut, kah cepat bergerak cepat penempong, kapal kasutra penempong, betul ini disujud yang cepat cepat. Aisyah lewat trip percaya. Kasih try nama kita jumpa di situ coy, justru yang lama kita room tu bawa, hantu justru keladur, sendiri keladur kelada, kelak jemput cepat kat, kelak check in, kelak tulis, kelak. Kenapa person so much nama ibai kata, kita start dari ini. Kita kata cuma kita berhutang atau sih, yang check dulu, tapi sih. Tak boleh faham terkelak sini. Terkelak sini. Jadi makanya ini mencium try permanen atau di persatu ini. Ini mencium try permanen atau di persatu ini. Santai yo, mudah-mudahan kita jemput. Mama, jangan kesan deh. Ikan pada, cinta pada. Kita kumau. Hati kita dikritik ya. Ada biasa tu tadi. Ini apa? Meaningful pasca. Kapasca pada jemut, kapakta ya piyana, kapakala kapakot ya piyana, kapakala tiak kelagem ong kiplan soni. Kata nak buat apa ini? Kadu ay yo toy kerja na. Nah halai di kumde, biasa na ketat na, ajo itu. Waktu ini ajo tak tahu lagi pite. Ini wanita sebenarnya bukan tak tahu yang nyawa berapa. Ada tak sahaja lagi pi melew Abraham. Lagi tahu ada penyak jongkon. Lagi apa tentu? Tentu ini kita. Ya ini tak ada berarti. Apa para begitu kedua. Pi bayu kata lawan nasihat kemampuan. Nilai kerja pekerjaan kasus tasden. Cinta ke Paris ini. Oh lagi huri-hura. Ya pak ya pra. Kemudian juga kita kasus tasden. Kemudian juga di pasca aja ni. Pacen sarkir kerja. Dan cuma. Tiba dia buat, jangan kumam ni. Tak ada kau buat itu, baik. Kalau berkah kata. Tak ada kau kepala kekerku. Nah ada perku, dia serwai, coy pi. Lalu iko betul, lalu iko tak kira wah kita. Cuma takut ni, takut pi kalau ni. Simpan ikut tu yang berfut, kasih sepak dia berdaya. Kasih sepak dia berdaya. Nak terku di warung ni, baru nak sarak ini membeti, nak pengulangan ini membeti itu aku di weba sentek ke weba di mana, tapi maksudnya ayat aku biasa, orang biasa betul biasa. So macam asas sepak dia berdaya ini dengan sepak apa. Dia bertahan dari cerita dua pasca, bagi dia pasca dari cerita itu, bukan macam musim yang lain. Tahu yang kuat tentang
kembali tentang hati kita sendiri berkumpul. Man ketua mana kembali anda jual. Kalau mau diberi perak pemerintah berkumpul ini. Dan sebab kali kali aku tahu sesuatu. Doktor yang berak seperti berkumpul tentang dan beraksiden itu. Ayo kembali cak politik. Asal tenang. Kenapa kita masih berjuang? Baik kita kita tapi cuma problem kita problem kita problem ayat kita problem itu jalan. Kenapa aku ini? So India mai. Try to blaze your me. Hard to stage your me. Todolan bak nempat your me. Bapak ngor ada di kajian tentang bab nak bertajuhi bahkan mau ikam pula jom kajian tahu ini bagi ikam pula jom kajian susah ini oh sebab lecar nak kerku bertentang ya kaum beranghange ayat melejomi kabaris bertentang hak bersih jom lei unhiar kalau kerja kan long kentang buat kentang pasun rek dan becik kan short rek dari pan bejit coba bagi betul kan ini masan panbuk dan bekran itu semua short rek ala bandung hari ini mela pelong rup ya ko atia jogi slay jome nabalan bajan ka dala pelai jompa jome na kajilong ra bat mela penjak ya kajislam jomki haris ya dan ba ko Inai itu pa kerana benar kesultanan Batamai. Sebabnya saya te bat kipat riu berok bat kamu jawai dah kade ko ya kalau res lapakan tang hata hatawa Jordan ya kalau beriu lajak jomi me lapan Batamai yang ini jago kuat kentang jauh jengkah Batamai. Tidak kata becai gerak tu ai kade ko balong yang ini kata jin apakah mau ko baptisma jawi kabagi yo batu ai yang yo bata akajuk ben jong kaji jong kemen para jawi kiba ayo bab yo baptis hakane kami bani pemsimula yo di pertama juna baptisma jawi ni fa ne pres utrai jawi amen kita kuy ko mereka kan lu sama jawi nah jadi akan kuy ke depan pakai langit berkembang dalam kenal bapa jadi pada sukai. Lei try kena upah besle macam ni kedidon kedidon bagi tentang mana kasih kacar cinta kacar kabar alam lu lei dan cinta lu tentang cinta ai kali kemulu balik sekali lang harga aku kuat ikutkan kebanyakan aku mentan panggil ada uang kedidon jiwa lei kedalam bagi bertengkar mereka dan dari kerana ini ikut kita maman ini kita haji iman kasih ini paling kene dah fresh to try jogi amen kita doa kebenar nilai yang kita apa nama 50 pasca oleh fresh berdaju fresh kita mau disuruh hiat kemajuan bak nagar Daka jingshit hem bat isyongkun la rakhe pendan buram ya kapaskha ne ka jingmi pat jang utrai jisu haki parish ba pher ha parish sneng la rakhe kapaskha ba khoi daka mas ba khoi daka performance dam bat daki jingsha bat ki program ba pher ha ka no phaisngi ha ka ba ki hybrid bat ki khon samla ki long mi long pa ki la shem ban ta ha ki program ba pher
Hasau Semper Parish, Reverend Padar Liu Mary Lindam, ilapan mentaya kamas bakhud. Hadin kamas bakhud, latuat kipat ba aringet Kristan sa kajing syat man Paskha, bar kajing pediang buram, yaki MLA kiba kentup di iba Adelbert Nongrum, iba Gabriel Walang, bar iba Olan Singsun. Hadin kani buat sa kajing syat man Paskha deki kun samla Shillong bar kentay bar ki kenar. Di balok presbyterian, di balok palang ublay, dan di balok ikan ho, di balok lang hati. Ngai ublay terbang di pinong tem nongput jongi. Di balok kena nakabenta jongi mergasi. Kawaking kalasang menek, menta bahkan sekut lesai. Makin kumagihi, ya kira, ya segi buruk terberau, sisi and sisna. Ini para jongi Ilongput jongi, menik kelaban hal waiting, dan rai menereski ilang bagi hal Ipiang kurang yang ilongput nongten jongi, dan bagi hati terbang dan berencar jongi. Bagi ilong yang ru, kata waiting ru, kanong kata syuksip, kumbar syuksip lang bagi, halaman sepentet lesai beski. Namar kini kita sedih. Lang step kelahan bagi poinnya, sedih kejingalang jongi babok.
Divine Savior Parish nong thamai harangkat ka jingra khe ka pas kha ba khot kumba shispa lai pusan ngut ki khana balayo pediang ya ka communion baningkong ha ka ba parish priest Father Augustine Kutala ilapan menta ya ka kenya ka kriam ha ka jindon lang ki babun ki sister ki brodar bat ki bahalor ha ka te kasni hadian ka tu ka nis nam baka mairang parish kamla asu ban penlong ya ka jingshat kemen paskha na ki daw bam nakyar menta usnam krala abyang ban penlong ya ka jingshat kemen paskha Kalong shisha kapa isyong kun hadu kata-kata namar laya shim bentalang deki samla kentai bat shenrang bat ki kena ki barit. Parish non ba ya kamas ba khoj utrai paskha lapan mentari pada rang ba ketika parish i bishop bala syajit I Wilbert Marwen lale buram ya kajing syat kemen paskha bala penlongru ya kajing ai khublei I pada Wilbert Marwen iban syak penkentang bishop no deki khon samla ke Catholic Youth of Association parish non ba zone 3 bat deki choir block D Hasin Viani Nongkasen Parish larak hia kajing syat kemen paskha Hamadan joka ying Parish bala shim benta da bongut ki khun samla shenrang mat kentai bat ki hep ki barit. Kalong ke basyong kun hadu kata-kata ya kajing rakhi ya kajing job jong utrai jisu ya kajing yap.
Di Shillong semua begitu. Semua kita kuat semua kita. Celah ke bawah masuk kita. Celah. Kanlong ka history haka almanak jong ka yeng mani ba lat umkra ba menta usnem la penlong ya ka jingshat paskha ha plau jong ka yeng mani ba lat umkra. Haka te ka sngi la don rengkat ki padar na parish bat kinongkit kam jong ka parish lat umkra. La shim bentaru haka jingshat paskha de ki weiru ki jai benriu kum ki garo ki mizo ki naga na lor ki jingshat khasi.
nhìn iaiong kaway walang ajay kayin huri apagayay anu huri baik nanyahi apa huri badang iblay yu batuk indah ya orang ligentay wat long kim rau ching ti ai ba ki khur ki long yak na puri jonga nakabenta jongha puri bai jonga nakabenta lawai ki kena mati basyai angin pensa puri bai jonga iluki waki ai sawa puri bai jonga kulong megari lex kemap den jike habangi yoi ya jing shor play happy Menception rang kau Banding bersahadu cinta Min shlur balpi Kun samla kari Don belawai pernai Hadim jan kikpa Ublay unplelenti Kikulung rukin shnai Ladana pikin ijing shai Tukiu shakra Nakabenta jompa Uriba ijona Nabenta lawai kikena Mati basyai angin pensa I Dr. Chanmi ki sayo I khun jong iba jerbiang dekhar bar ikong blessing sayo nakabalang shnong nongkenri parish mau kendeng menhaka khendai tarik uyayong ila penmi ya kawe ka kot bala ai kerteng ka jinget jingdwai ba jing tre shitom kan penpoi shaka jingjop katkum ka jinget thu ju inong tho ekane ka kot layarap puli bat penbet the father Hilarious Lamare bari Archbishop Victor Lindo ya kani ka kot la palat pat ba ha ka singu trai paskha the father Ferdinand Dekhar I diocesan administrator joko Joai diocese kam table e koi ki pable ya uhayu sen yona yo man kita pon ki uyu para beberapa ina wa report e ka kamati perlu wa da ye ka punjat bane ko nafsan ele ka ko ka chwa e wa ki group pa ule sa ki uyu saramu mane dan mereka yang kita bersuara terus buat jalan dari kita dalam pemilihan ini. Kerja sekarang dari itu, jumur yang dari itu, jumur yang aku jatuh di perusahaan yang ini, umat resmi, umat sekarang, umat katolik, wakam komponen kerang kita di perusahaan yang ini, harus jadi yang umat resmi. Tahu, karena di dalam kayu menuat di sini seperti Aman lubui dan mereka jadi terkom dan mereka cenderai ini presiden yang kedua ngaman dari Pak Oman Kamtuna pada kita dan dari itu mana beri nampak kamu buat mulai di Indonesia kamu buat rumah dari Indonesia kamu buat rumah di Indonesia kebor-bor di mana penuh buat kamu dari KI di Indonesia kamu dari kopi kopi mulai dari kita dan dari kedua ini the money for YE ilatai dua buku itu saya kom. Dan ini dalam kemudian ini yuk buat ini mulai dari mana.
Henry bon before, bon di have. Bukan ini kita long mana kesana ini. Kalau ini kesana, so ini mau terjemut jemut di umat di berbodok ni, di berbuat job job dia. Kadang kita ada sini kan ada. Lepas saya ukuran lain, bos Bible, kamu ada research for Bible. Begini lagi kita yang punya ubulai di orang di sini seperti yang kalau di jadi kita untuk menjadi teman berjenis, kejujuran, berkejujuran itu kepentuan dari job. Dengan yang kali ini ikut guna perin apa sahaja beli ya. Sebab belum dah, yang mana yang sendiri buat raya usam pada itu, kesempatan itu, kesempatan itu le, apa yang dilakukan di sini yang belum ada sini, kamtan bosnya di konten. Ada konten berisi bonus, mereka pun ada ini, sebut lebih dalam jenis. Kaniu hilat thalabo CMC kala rakhia ka jingda prasnem joka jingdon ka CMC haka shipau tarik jong banaya yong arhajar arphulai ki pa riungai jong kani ka CMC kala ya kendu lang baro hakani ka jan mit hayeng mani joka tirisa bakhut haparis jowai na ka banta ban ya shim bentalang haka jingle niam bat ban ya kemen lang hagini kisngi buram ka jongki lasdai ki program na ka mas bakhut haka por ndriu baje jan mit haka bai padar hilarious lamare parish pris ila long inong penmenta ya ka mas bakhut Hadirin kemas berkut lapan long ya kejingalang balengkot hakabala ai buram bar ai jing sngungu ya ki katu kan ningut kinang tray balang jong kani ka CMC bar haswa ban penkut ya kini ki program la od UK jo ka jingda prasnem bar ka jingdi sha sngo bhalang haka khatsau tarik ubna iaiong ipadar liu Mary Lendam ila penlong ya ka awareness program na ka bentaki khna school hamaulunu South Semper parish hakate ka sngi lawan shimbenta de kinong hikai bar ki khna school na ka leng jong ka parish Hadirin ka awareness program labut sa kajingmani ya ka sakramen bukhutam kaduan. Bon adien jonga Jisu. Nishania hami. Nikarman hami. Meru blai jongi. Meru kanrat jongi. Meru siem jongi. Meru nong panem jongi. Terko yengi Jisu. Hagani ka step. Jisu. School. Terko yengi. Inong hikay. Ibalawan na tersak. Ibalawan na kemawan. Ibalawan na English section. Ibalawan na Esperanto. Ibalawan na Mawdian. At ibalawan na Kelen Saudong. Jom kani ka parish jongi. Terko kinong hikay. Terko kikna school jongi. Bakani ka sni. Kanong Isane yang iban yang dapat barang kawin. Isane yang iban yang dapat barang kawin. Namal kajing syasitan bakal bisa jamu. Isane yang iban yang dapat barang kawin. Namal kajing syasitan bakal bisa jamu. Isane yang iban yang dapat barang kawin. Namal yang iban yang dapat barang kawin. Namal kajing syasitan bakal bisa jamu. Isane yang ibadah Syubur Nakwa bang kalipat Yauna bakran pag pitona mitona une Mito kanamot na ito Rakti Shadin dan ito rimat Shadin Kamiri Shadin dan ibara Totala rasus teta Nakwa bang kalipat Yada picho Balai pa pimjuk hublay ra yaune fadar liyo Balai pa pimjuk hublay Natwa abang kali Kaya kada Ukradong na yan ha Kaya na pimdom Balai pimjuk hublay Ay kada Balai pimjuk hublay
Hah? Lerai? Kemana lerai? Yo padar le benih ha, padar le hoy, padar le jom, bala ke na bata ki im bakai, ki im laglan, ki im pathar, bat ki le kat bakiman. Itu tidur apa TV, kan nomor keset TV, benci keset ki bapak TV. Keset TV, pek mobile, benci setri dengan ini. Ada baru lagi pek TV, pek mobile. Tak lagian, tak. Nakwa baru TV, apa mobile, dan ke besyat, dan ke bekren, dan ke bayar wai. Itu tidur. Tengok orang ping. Kila ban syat hantu dalam jene dan bapan syat lagi. Dan bapan syat bestad bahaya lagi kena. Mana bapan syat lagi? Mereka. Mereka TV tang syuraan. Ada lengkap lagi. Dan pasir dan carianya like a four. Yes, and you're all but and done man like a four. Yes, and you're all but and done man like a four. Yes, try just so of lay badan buram bakrau. Bada kini ki khubor ni lapoi shka bakut jang ka thu khubor ni ai ka jing khublei pas kha basuk ek phi baro bat ni duai ba phin kot phin klan bat ni kar par phi lada phidan ki khubor ba jah ki parish ni kishnang ki jong phi ngo bhaban pentep shangi haute number badon ha ka screen jong phi khnam bangin dang la ban penni man ka tayo ye ki khubor niam ka jela khublei shibon ublein kar khu phi